Алақан жұртқа өзөк болған, арқауызға жөлөк болған, аруақ айтып кеңесін ақылы бізге көмөк болған, асқазодой аталар. Ақ уылды төрөгөн, ақ бешікке бөлөгөн, қыз баланы төрөгөн, қымқауына бөлөгөн, жүзі айдай жарық сымбат, жазағаны өтө қылдат, авалтадан елімізде аты улуқ өзі қымбат апалары. Кермаралдай талчыбықтай елген келін қыздар жеңелер, жана ошондой эле арыстандай айваттуу, аруақта қайраттуу биздин эр азамат жигиттери. Кутмандуу кечиңиздер менен. Арбаңыздар, ағайын туғандар, алыс жақындан келген меймандар. Қымызды сусағанға, қызды сұрағанға бердейді. Бүгін біздің ай чырайлуу, сұлуыздың қолын сұрап, атайын таластан құдалар келіп отырады. Біз дағы ушул қызыбыз өзінің теңін таап жатқанына қуанып, сіздердей олған алтын инсандарды чоғылтып, қыз ұзату тойын өткөрөлү деп тұрауыз. Андемесе, жаштарға бақыт қалаған қыз ұзату тойуызға барыңыздарды қош келіп сіздер дейлі. Анан, Нұрзат айтсаң, бардық үшченде отырған дейірлік бір туғандар, ақсылықтар, жана жақшы саналаштар, біздің қызыбыз қандай жарға туш болып, қандай жігіт қолын сұрап атат деп ойлап атса керек. Себеби республикалық қарау сынақтарда жалаң биринчи орунда алып жүргөн. Дүйнөнүн ондогон өлкөлөрүнө кыргыздын фольклорун, кыргыздын музыкасын, кыргыздын комузунун үнүн жайылтып жүргөн кыздын кандай жигит колун сурап атат деген суроо биздин баарыбызга кызык болуп турса керек. Өздөрү дагы бүгүнкү күнгө чейин аябай сюрприз кылышты. Анда эмесе ушул кызыгып турган инсандардын баардыгы кол чаап тосуп алат деген ниеттемин. Айтылуу Манас атанын тукуму, айтылуу Чыңгыз атабыздын тукуму. Таластан келген баатыр мүнөз күйөө болабыз. Сиздердин кол чабыңыздарды күтүп турган учуру. Анда эмесе Черек уруусунан чыккан, Бакайырдан келген биздин Бактияр күйөө болабызды жолдошу менен тосуп алыңыздар. Акылман арчы өңдү ой тазартар, жубайын коргоп дайым колдон алар. Атанын жакшы иштерин улантуучу келди мына. Баатыр мүнөз, Бактияр күйөө болаңар. Бактиярга кол чабуулар болсун. Караңыздарчы, ой десе ою бар, бой десе бою бар. Биздин Гүлнурдун колун оңой жигит сурабаган чыгар. Анда эмесе 2 жашка бүгүнтөн баштап бакыт каалайлы дагы, эми ушул жигитке татыктуу жар боло турчу кыргыздын маңдайына бүткөн жаркыраган жылдызы, биздин сулуубуз, биздин акылдуубуз Гүлнурду тосуп алууга чакырам. Апа келет, курчак ойноп секелек, ар нерсени сурай берген божурап, кыз болчусуң чач өрүңгө. Элине кызмат кылар элдин уулун, жубайы көтөрөт дейт даңазалап. Бактиярды Манас кылып таптап чыкчу, жанында Гүлнур аттуу сулуу турат. Биздин кызга кол чабуулар болсун. Эми бүгүнтөн баштап өкөңүздөр жылмая берсеңиздер болот. Кандай бактылуу болуп тургандыгын биз билебиз. Караңыздарчы, кандай жарашты. 2 жаш сөзсүз бактылуу болууга татыктуу. Сиздердин дүркүрөгөн кол чабыңыздар менен жаштарды атайын даярдалган ордуна узатабыз. Кол чабып колдоп туруңуздар. Көптөн күткөн мезгил келди окшойт. Кудага куда бел болот, кастарлап келип куш конот. Куда бар жерде ырыс бар, касиет калкка туш болот дейт экенбиз. Азыр Бактиярдын ата энеси баштаган бардык жерге жээги бүгүнкү Гүлнурдун колун сурап келе жаткан кудалар чыкмакчы. Биздин эми туугандарыбыз, тааныштарыбыз жакшы кол чаап кудаларды колдоп алат деген ниеттебиз. Албетте, Кудайым буйрса мынакей кызыбыз барып ошол жака бүлө болот. Урматтуу биздин акчылык бир туугандар, жакшы бир колдоп кол чапсаңыздар, анда
биздин ушул жакка чакыра турчу эң мыкты кудаларыбыз, Таластын черик урусунан чыккан эң мыкты Абакир куда жана Динара кудагыбыз баштаган жалпы Кара Бура районунан келген кудаларыбыздарды кол чаап тозоңуздар. Таластын Кара Бурасынан. Агарган жеринен бага айтсын алтыным, агарган көгөргөн, уучу узарган, кулачы кеңейген келин болсун. Чоң рахмат, аман эсен болуңуздар, тоюңуздар той кылансын. Ушуну менен кыз узатуу аземибиз аяктады, кызыбыз бактылуу болсун. Албетте, Салтанат Пелос ресторанынын администрациясына, уул кыздарына, оператор жигиттерге, музыканттарга, жана ошондой эле бүгүнкү тойду алып барган Нурзат Токтосунова жана мен Максат Надирбеков болдук. Кайрадан тойлордо амандыкта жолукканча жакшы аман эсен үйүңүздөргө жетип алыңыздар. Саламатта болуңуздар, тойлор той кылансын. Көрүшкөнчө.